Salom, ulit dadi buha, taparaga bali deka lak na yayi ta acara pamaringu ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalangu Sumba Tinga. Mede kata ulaku na ati da, kata habaya karainya na padulangu na imauli. Mede kata habaya. Amaurima mawulu marawima. Kadiraya napa namungumu. Muwoga makaloga kamarangu ya napululimu. Mamani ayimu mauri. Amin. Uli dadi buha. Naparenungkan da talak na yai walungu tabuku wasiat nama judulna na negu nama pamati dangamu. Taka talak na dadi ngai Herodehu. Negu neka na lake mawini ananai Herodiahu. Tajonga tau madangu mabinu lak na nau. Daun na negu na pangiri ati ya na ati nai Herode. Winang tamatihu takawodu habul patu tadalaro kanamna. Uli dadi buha. Narenungan da lak na yai walungu tabuku wasiat. Nama judulna nanigu nama pamati angamu. Bemika oku ulda gimi tadalo nangarana Yehu karitu. Katapenya boluda baya na negu duna tada egi ati de. Tada batarahaya nama kalungu. Bataragaya nama padenungu. Wengu rikimiri deka. Nadangu budaya nama penya nalara negu. Eja negu kabokangu. Negu reja, negu kataga. Matu negu napatada da. Dangu datau dama buhangu duna ana negu wengu wali ahtina. Takajia ka na negu napapataka da. Iya yakan negu mula naka bata tada egi ati dea. Takalak na nau na negu napapataka na namawini vaigana. Iya kan negu mula naka napapalapung na. Napapalapung na uli napatau. Dan napamera ma na negu napapataka na tau hawa. Na negu napapataka na ana mawini na Herodiahu. Yeya na negu kanawongu ganaya napamuku ati ina karaya le Herodehu. Herodiahu na ina na ana mawini vaigana, laki na mawini vaigana, iumanay Pilipo hiya. Da ineka na iumanay Raja Herode. Dana pia kumaka karena pabara anawini neya, lay Herodiahu. Herodiahu pabara anawini ne Raja Herode. Patanaw naka inapeka jay Yohanehu parunung abidi pamubuhanya Herodiahu. Herodehu dan pihak makapandeki Herodiahu wineya mana pekanya Yohanehu. Sebab anawini miya wineya. Iya yakan nama pemulang. Nama maraba wini yai duna
ina hidu ati. Pirang kanapa winang tadal ati. Yaya napapatoman na napapabuhan na Yohanehu parunong garkina atau marapapakulo da dapatakan niya napata na makalong winang inapapeka ja lay Herodeho so yalang ka lay Herodiaho na mawini napabuhan ay panakuli niya ka duna Herodeho. Tagarkin umbuhan niya na mawini na ina. Talang ayong kalana. Napapambuha kanya ka, pambuli kaya kan ihiumam mo, pajaladangang ika, winang. Daadin ka, napabani bay na Herodeho. Nyuwayayi raja wa winang. Takagarkin na inapatakagaya napajalaway ko winang. Inapapekan niya lay Herodeho na mawinang napabuhan na panawuliya na hiuman na. Yaya ka Herodeho na pukati ko pawinang. Daadin niya ka napabaniway na Raja Herodeho. Nyuwayayi raja wa winang. Takagarkin na dinapatakagaya na pajalaway ko winang. Tanaw yala ka duna Herodiaho. Bijal niya ka taati na mamadyawta. Papirang uduna baku pagaban niya winang. Taka toman niya ka talada na lada dinay na maraba Raja Herodeho la na nawu. Palewan ka na ana na mawini na Herodiaho pananigo tahaga na Raja Herode. Pananigo nauna lalibuhan ka na Raja anabuti niya. Panaitaya pananigo naw merang mapangiri ati ya na Raja naw. Diwinaya gane napakadingi mo kuwogiya. Aminya karabo Herodeho, ukakam kadingi ya nakatikon na Yohaneho parunong winaya taana na mawin. To maneka, inapalewa ya ataw kada lopa pamati ya Yohaneho parunong winang. Uli dibuha. Bata ita keka na Raja Herodeho, yeka Herodiaho, iha ka dataw na mamuru kuwain kuwaha. Paayong ka kuwaha da, kuwahan ka na hiumaulin na, kuwahan ka nataw na mamila, kuwahan ka gane na pukati na napahalako ya. Kuwahan ni ol na pataw. Nabuhang ka. Manabuhang ka. Na uli umana ol na pataw. Ihi umana ol na pataw. Mahataw na makulin niya na umanaol niya. Taon na ka naw. Dadabuha yalang ka parango. Ano pa naman dya Yohaneho parunong uwaygan. Tinawuli ka na pagukati na. Pamati ni ka na taon na madamadjala. Mula ka panpapeka niya na jala na marabara sa waygan. Ulda di buha. Tamurog da duta la na yayi la do harui yaka naphagad. Atarang ka pala hiumang
pada mereka pajalangu tadal muruk udah tadi dangu deh ya. Daftar bani maka at papeka ja. Kur umak wale kat udah widang. Padahal atapenya pada jala pada buli yang namdama kalungu pada buli yang nama paita namdam padenungu dapat tarbani maka mata nasihat. Takat uta sebenarnya nampenya nama rangu gana widaka. Medeka bata pengadanya. Ganaina na patamuruk da bata mereka panamwi kita. Talanga pakabuni yalang kadeka. Ganaina pakabuni da maurid una nalanga ita patuhutunya. Talangganay da bata pakabuninya ganaina pudapuku ni maurid. Maurid una na ita lulangannya. Tanaw na ula dibuha. Mede nam atau madautanya na maurida nam ita lubulangannya tau naka na doku na jalada kata kadingi ya napa dulangu napa ayine mauru. Amin. Uli di buha tawanaw na pululi ni mauri na prangda lak na yayi. Medikata habaya. Mauri maengut awang majaga. Terima kasih maklum mauri. Omogam ka kesempatan pamerangya na pulim. Patubo pamadu kikame mauri. Dan kama atibainya. Ganaya na brangma lak na yay. Lalu ngar na muriyehu karitu. Ima habayang karay. Amin. Pamanaw tudu na prangda utala na yay ulari buha. Namuki abi bulat dinya kamu like, subscribe. Dan kamu tulukingu mamibari ya. Tauli pabuhangu tauli ati da. Mauri nama pawara ada duta buludak da. Bersama YKB. Yayasan Komunikasi Bersama. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.